Ka Voice of the People Party VPP Youth Wing West Giant Hills District haka arpusan trik leber araja arpunriu kalalek ban IT daga jingtho Shaw Abhinav Kumar Singh IAS Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ubadairu Chairman ka District Selection Committee jongkate ka District halor ka jingmi pau arsin ujo urul number Shihajar Shispa Nyo Punyo haki serial number San Ban Riu jongka result bandrung kam Lower Division kam Typist. Kini ko result kadai kum kajing pentep hak arpusau trik leber arja arpunriu bagi bapau kerteng kenyalia ya ka typing test ya ka baka tarik an penbena hadin. Kinoy lam ka VPP Youth Wing West Giant Hills District bekentop yo ba Yowanmi Miria President baruba Hami Ishania Suyam Secretary kilapen pau bagajing pau arsen utiu rule number hakikot kislak balongkong san kawanra kajing artatien lakukom tep kam kalong ne em ka bakhoj ka basuba. Kila ong babun kisamla ki basajit banle ika typing test kat kum ketika result kida giba pass na kawai ke examination center ke bawanra susu ke jing bamsai. Ina kaliang ka VPP Youth Wing West Hill District da you begini result yang DSC wadang mi keluar osu berek koman le ju roll number arsen mi be the one CDC kwa yo chem DC do yo ai we chem o the chithi de bu yi we to begini kwa ite jing pechi ni ga te ka dau ya bu pem yo yo chem DC le ke kam le dang bu gin ga de chma to kam do yu wa the mi result nin ma nomta ga DSC LDA or the yu wa em ga error wa mi at ki haju roll number kani man ko kajing snyau kla we kam chu em ko kajing snyau khia hai kam ki youth wing yang ko VP na West Giant kia how em kam kini bo i udak jingkali wa Kaman nasi kini kecing kelah, kini kecing bakla, kawa bu ketak jikili iwa, kaman kini ke authorities yang ke DSC committee, wo nanti kena kawa pada cek bahaya ki exam, ki paper exam, we hakaju upor le ketika operasi, lene kecing bakle, lene ke responsibility nak liam ki, kaman ukun kena ki supaya bawa atau buat le sekiat ki, lene buat le ki check aku kom ko chi ko to tani ko to check we kam chu le ho boy pun em kete jingkali hai le boy pun kita ki applicants ki wat thok ba ka exam hri haka result one memmi ka pertut ki ki le ne ka roll number ki kita to ko em kete jing snyau sau khia hai kam ki youth wing ani pon Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya